Александр Галкин, шынагымби шаппи, көрішсене күмпашысым пұштарныне курсан, сасардық шынагымби теюкне хымынза. Эй, тене бол кушлан гынайын тратса, манамыз кершін урадыр туссенчен. Начарим эп көрішсенчен, сынран илес пулсанта, чилайга бір тарашке бесенчен. Анчахтем каласасында компашысым илсе кайман уна. Келештермен сынран кына хитрежәп өз. Ошулсам тесе варман варнех ына кыбарны тұратса бөсе. Сымақсырап үнтеғынан мала шына